ду созмони ҳомии ҳуқуқи инсон аз ҳукумати тоҷикистон хостанд то 4 вакили дифоъ ва 2 писари боздоштшудаи як вакили дигарро билофосила ва бидуни қайду шарт озод кунанд. Human Rights Watch ва Кумитаи Ҳелсинкии Норвегия дар гузорише бо номи Тоҷикистон вакилони ҳуқуқи башарро озод кунед рӯзи 4 май менависанд ки аз соли 2014 ба ин тараф дар Тоҷикистон дасти кам 5 вакили дифоъ аз ҷумла Шӯҳрат Қудратов ва Бузургмеҳр Ёров дастгир шуда бо ҳукмҳои машкук, зиндонӣ ва ё бо иттиҳоми бофта таҳти муҳокима қарор гирифтанд. ин созмонҳо аз ҳукумати Тоҷикистон озодшавии бидуни шарти ин афродро тақозо карда, аз ҳукуматҳои Амрико, Иттиҳоди Аврупо ва шарикони байналмилалии Тоҷикистон тақозо карданд ки ба Тоҷикистон дар амри иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалиаш фишор оварад. дар ин бора суҳбате дорем бо Стив Свердлов, муҳаққиқи масоили Осиёи марказӣ дар созмони Human Rights Watch, ки ба ин суҳбат аз аёлати Калифорнияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба мо ҳамроҳ мешавад. Стив, салом. Муроҷиати нави худ ба ҳукумати Тоҷикистонро лутфан шарҳ диҳед. имрӯз Human Rights Watch ва Кумитаи Ҳелсинкии Норвегия аз ҳукумати Тоҷикистон мехоҳанд ки ӯҳдадориҳои байналмилалиаш ба хусус принсипҳои асосии нақши ҳуқуқшиносонро риоят кунанд. ин як санади созмони милал аст ки мегӯяд ҳуқуқшиносон ва вакилони дифоъ ба ҳеҷ сурат набояд барои иҷрои масъулиятҳои касбиашон азият шаванд. мо аз мақомоти Тоҷикистон тақозо мекунем билофосила 6 нафарро аз зиндон озод кунанд. ин нафарон маҳз ба хотири касбашон ба унвони ҳуқуқшинос ҳоло дар азоб ҳастанд. инҳо Шӯҳрат Қудратов аввалин вакили дифоъ аст ки соли гузашта ҳукми зиндон гирифт. ӯ як адвокати маъруф, ҳуқуқшинос ва фаъоли ҳуқуқи башар аст. дигар Бузургмеҳр Ёров, Дилбар Додоҷонов ва Нуриддин Маҳкамов, Фахриддин Зокиров, инчунин Далер ва Фирӯз Табаров ҳо мебошанд. мо мутмаинем ки ин нафарон аслан набояд барои ҳимоят аз муштариёнашон азият шаванд. ба эътиқоди мо масъалаи ҳабс ва таҳдиди амнияти ҳуқуқшиносон ба як мушкили ҷиддӣ табдил шудааст, вале дар пасманзари фишорҳои дигар сарнавишти ҳуқуқшиносон ҳанӯз аз таваҷҷӯҳи кофӣ бархурдор нест. мо медонем ки ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон баста шуд, созмони террористӣ унвон шуд. бештар аз 100 нафар пушти панҷара рафтанд. мо хабар дорем ки аъзои гурӯҳи 24 ҳам асосан дар хориҷи Тоҷикистон дучори мушкилоти ҷиддӣ шуда ба зиндон рафтанд, боздошт шуданд ё ба Тоҷикистон истирдод шуданд. инҳоро ҳам бо парвандаҳои дорои ангезаҳои сиёсӣ таъқиб мекунанд ва дар пасманзари ин қазияҳо то ҷои масъалаи ҳуқуқшиносон гӯё пушти саҳна рафт. ба эътиқоди мо бидуни фаъолияти озоди ҳуқуқшиносон ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон зиёд азият мешавад. аз ин рӯ ин ҳолатро бояд хеле зуд ислоҳ кунанд. дар гузориш боздошту ҳабси ҳуқуқшиносонро шумо сиёсӣ арзёбӣ мекунед. далели шумо чист? аксари ин қазияҳо дар ин бора далолат мекунанд. масалан, аз рӯи парвандаи Шӯҳрат Қудратов ки соли 2014 ба ҳабс гирифта шуд, мо медонем ки ӯ фаъолона аз ҳуқуқи вазири собиқ Заид Саидов ҳимоят мекард. ин шахс ишора кард ки мехоҳад ба фаъолиятҳои сиёсӣ машғул шавад ва шояд ҳам ба интихоботи президентӣ номзад шавад. ҳамаи вакилони Саидов таҳти фишору таҳдиди шадид қарор доштанд. дар чанд рӯзи пеш аз ҳабси Шӯҳрат Қудратов ӯ ва ҳам матбуот ва ҳам ҷомеаи байналмилалиро дар бораи вуҷуди фишори зиёд болои худаш хабар дод ва ин ҳолатро ҳамон вақт пешгӯӣ кард. Бузургмеҳр Ёров, Дилбар Додоҷонов ва Нуриддин Маҳкамов ки аз ҳуқуқи аъзои боздоштшудаи ҳизби наҳзат ҳимоят мекарданд. фаромӯш накунем ки Ёров хабар дод ки зерҳимояи ӯ Саидумар Ҳусайнӣ, муовини аввали раиси ҳизби наҳзат, дар рӯзи якуми боздошташ шиканҷа шуд. дар рӯзе ки ӯ ба ҳимояти ҳуқуқи аъзои ҳизби наҳзат пардохт, боздошт шуд. дар ҳамаи ин қазияҳое ки вакилони дифоъ барои қалобӣ муттаҳам мешаванд, мо мебинем ки исботи гунаҳкории воқеии онҳо вуҷуд надорад. дар ҷараёни муҳокимаҳои судӣ ҳуқуқи мурофиавии онҳо бисёр нақс шудааст. иттиҳоми зидди онҳо далели мӯътамад надорад. мо мебинем ки мурофиаҳо аслан ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ нестанд. мо ба ҳамин хотир ба хулосае омадем ки ин парвандаҳо ангезаҳои сиёсӣ доранд ва ин нафарон бояд билофосила озод шаванд. ба фикри шумо то куҷо воқеан ҳам Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Иттиҳоди Аврупо ва дигар созмонҳо тавони таъсиррасонӣ ва ё ислоҳи вазъро доранд?
چونین احساس می شود که واشنگتن، بروسل و دیگر همکاران تاجیکستان تا هنوز جدیت این بحران و عمل آمده را درک نکردند. این بحران یک سال زیاد است که در تاجیکستان جریان دارد. ما می بینیم که همکاران بین المللی تاجیکستان در رابطه با رای پرسی روز 22 می عصبانی هستند. از آن ناراحتند که تاجیکستان در موردهای زیاد هم از حد گذشته است و به صف دولت‌های بیشتر افطریتری در قلمرو آسیای مرکزی به مثل ازبکستان و ترکمنستان نزدیک می شود. از سوی دیگر آنها واقعا هم غیر فعالند. هفته جاری در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گزارش تاجیکستان در موضوع حقوق بشر بررسی می شود. در این جلسه عملکرد تاجیکستان در سمت رعایت عهده‌داری‌های بین المللیش بررسی می شود. انتظاری ما این است که وضع اطراف مخالفان ایجاد شده جداً بررسی می شود. امیدواریم که اینجا هم وضع حقوق شناسان و هم ژورنالیستان و هم سازمان‌های جمعیتی محاکمه می شود. مخالفان تاجیک میگویند که با وجود نگرانی ها خود همین حکومت های غربی بالاخره به خاطر همکاری با حکومت تاجیکستان به بد شدن وضع حقوق بشر چشم میپوشند. این موضوع در یک صف با مسئله فشار بالای ادوکات‌ها قرار دارد. دیروز روزی بین المللی آزادی بیان و هم آزادی مطبوعات بود. فراموش نکنیم که ژورنالیست تاجیک امین جان گلمرادزاده پشت پنجره است. او سال گذشته با اتهامات ساخته به زندان رفت. او هم باید بلافاصله آزاد شود. وضع بسیار جدی است و ما از خبرهایی که از همکاران ژورنالیستمان دریافت میکنیم نگران هستیم. آنها خبر میدهند که فشار بالای آنها زیاد می شود. نمایندگان ساختارهای امنیتی زیاد نزدشان می آیند. ما آنها صحبت می کنند، تلاش می کنند سرشان فشار بیارند. ما دیدیم که پارسال خبرگزاری خاور از موقع خاص برخوردار شد. برای ژورنالیستان قاعده‌های نوی رفتار جاری کردند. این به شبهه مورد نگرانی جدی است. به غیر از بررسی‌های قریب الوقوع در ژنو باید واشنگتن، بروسل، در آلمان یعنی در همه کشورهای همکار تاجیکستان این مسئله ها نه تنها پشت دری بسته بلکه آشکارا مطرح شوند. آنها باید همیشه مسئله رعایت حقوق انسان را مطرح کنند. درباره این بحران به عمل آمده گپ بزنند. آنچه که در تاجیکستان حالا می‌گذرد واقعا هم یک بحران است. شاید وضع باز هم بدتر شود، ولی یک چیز را میگویم که این به منفعت خود حکومت تاجیکستان نیست. چون این اطلاع داریم که وقتی سایت‌های خبررسان، وبسایت‌ها و رسانه‌ها بسته می‌شوند یا وقتی سایت شما رادیو آزادی را در تاجیکستان می‌بندند، همان زمان میزان استفاده از سایت‌های افراطگراهای مربوط به گروه دولت اسلامی افزایش می‌یابد. وقتی جوانان می‌بینند که آنها را مسدود می‌کنند، آنها می‌خواهند اطلاع دیگر به دست بیارند. مهم این است که نه تنها به خاطر رعایت حقوق انسان بلکه به خاطر سیاست و منفعت‌های خود دولت و امنیت و ثبات آن تامین آزادی بیان از طرف حکومت بسیار مهم است. بدون این نه دموکراسی و نه ثبات کشور تامین نمی شود. نمایندگان جامعه شهروندی در تاجیکستان گاه احساس خطر دارند که فشارها میتواند در آینده باز هم بیشتر شده به ژورنالیستان و مطبوعات مستقل هم تاثیر رساند. تا امروز فعالان آزادی بیان گفتند که حکومت تاجیکستان با بهانه جلوگیری از توسعه عقاید افراطگرایی و تروریسم فشار را بالای جامعه شهروندی افزایش میدهد. نظر شما به این چیز چیست؟ به شبهه دل من به آنها می‌سوزد. آنها همکاران من هستند. همه روزه آنها برای حقوق انسان مبارزه می‌برند. با نظرداشت واقعیت‌های امروزه آنها باید در کار خود خیلی آزاد و احتیاطکار باشند. من به همه آنها احترام قائل هستم. می‌دانید ژورنالیستان، فعالان حقوق بشر، سازمان‌های بشردوستانه محض به خاطر زحمت آنها در تاجیکستان یک جامعه خیلی قوی شهروندی تشکیل شد. تاجیکستان همیشه یک دولت دیگر بود، مثل ازبکستان یا ترکمنستان نبود. محض به خاطر جامعه پرقوت شهروندیش دیگر بود. خدا نکرده از این دستاوردها محروم شوند. پتانسیل کشور بسیار بزرگ است. حکومت باید که این آدمان را قدر کند، حمایت کند و به آنها کمک کند. برای آنکه سال آینده جامعه شهروندی پرقوت شود، نباید انسان‌ها پشت پنجره روند و دادگاه‌ها در شرایط بسته برگزار شوند. جامعه شهروندی باید حق داخل شدن به دادگاه‌ها، امکان آشکارا گفتن نظر خود در رابطه با حادثه‌ها را داشته باشد. اگر دلیل قاطع گناهکاری حقوق شناسان و هم اعضای مخالفین نباشد، آنها باید آزاد شوند و به جامعه شهروندی برگردند. در این صورت وضع در تاجیکستان بهتر می شود. вернуться в ряды гражданского общества. И в Таджикистане, я думаю, ситуация только будет лучше в стране.
ташаккур ба саволҳои радиои озодӣ Стив Свердлов, муҳаққиқи масоили Осиёи марказӣ дар созмони Human Rights Watch посух дод. Rahmat. Ба шумо